Kesngi. Menteri Rang Badok India ulai kublai ya ka Sushila Karki kebalashimti kecuki Menteri Rang Ba jong ka Sarkar Basipor ka Nepal. Ontep dan buram ya kemet basa jong Menteri Rang Ba Barim ke Jela Meghalaya Dr. Didi Lapang Lasai Kesngi. Badu Menteri Rang Bado ula pli gelentirel Bairabi Sairang Hamizoram Henin Kesngi. Ka kubor ke babnya. Menteri Rang Bado keri India Narendra Modi ula banjur ba kejeng manra ya kejeng sok kolong kebedan kambha na kebentaki kampenroy hakan kono gathan. Bad ula kambha kini khatwai snam balalet lala ban penbet igi babun kejeng ken at ba kejeng kaja ke bela slambha hagathan chite lam mi. Habakran kejeng lang patba Hafiz Ground ha distrik Churachandpur Manipur hadin beladap bo igi maunong rem jong project gi babun gi Basongdor nyong hajar laispa klor tengka ban pentreka makaleng kejela. Haga jinglet jengok jungu ke basisngi syaga jela Narendra Modi ulong baka kendau jong Manipur ke kendau jong jingkermen barka jing angnut. Ula penpa ke jing sengusi baka jinglet dan bor ke tre ke jela bar ula penpa ke jing syania jong baka jing syai bethamai jong jingkermen kandang wan ha Manipur. Ulong bagi beliau jong jela ke jiat eklenti jong jing sok bat buah kemat yaki kampenroy. Menteri Rang Bado keriu Narendra Modi Henin Kesngi ulai kublai yaka Sushila Karki kebalashimti kesyuki Menteri Rang Ba jong Sarkar Basipor jong ke Nepal. Laban kedau ba ke Chief Justice Barim jong kaying syari bahado ke Nepal ka Sushila Karki kelalong ke Menteri Rang Bado Basipor jong kari. Hadien bagi jingki persya ki kambam sap kila panhap no ya ke Sarkar jong UKP Sharma Oli. Narendra Modi ulong baga Nepal ke perlok bajan bat basania jong ke India. Daga bapen pau ke jing syania bahkan plela daga jing sok jing syong sngan bat ke jing roy ha Nepal. Narendra Modi ulapen pau baga jing thong ya ka Sushila Karki kom ke Menteri Rang Ba ke beri ke kenthai ke benengkong jong ke Nepal ke daga nuksa ke bapla jong ke jing penkop bor ya ki kenthai. Ka election banjir ikinong mi kemat bat ke Sarkar bathamai kan long ha ka santarik ulaber ka senam arhajar arpun rio. Ya karai la penbena dak office presiden hadin gejing penbet pedeng Presiden Ramchandra Podel uhe jong sipai General Ashok Raj Sikdal bat nong mi khamat jong geji ki Gen Z. Hadin gejing klat no jong Menteri Rang Ba Barim Kejela Meghalaya Dr. Didi Lapang ha kamit singtho dieng. Kipat ba nagi benta boper berkentob ikinong mi khamat na keleng kisengsan pertai kilale chikiyeng sa jong ban ai buram yo Menteri Rang Ba Barim. Ka Sarkar Meghalaya kelepen mena da kejing yam brio ka balai sngi na do ka khatlai tarik hado ka khatsan tarik mentau nai lur. Hadin kejing klat no jong Dr. Didi Lapang. Hagini ka poran penhiar no siteng ya kalama kari habaro jakat rekam ke Sarkar keleng kejela. Bad anam dan keno kejing penbernya daitu ki kubor Sarkar henin kesngi. Lasai Kesngi kakat santarik unai lur on tap don buram ya kamet basa jong Dr. Didi Lapang. Bad ha ka porshpo bejemen step ka balang Presbyterian Jayau kan penlong ya ka jingya seng ha ka yengsa ka badan halachumia Shillong bad hadin ka ne on ra ka met jong Dr. Didi Lapang Shamadan student ha Jayau. Ha ka ban penlong ya ka state funeral ne ka jingla buram na kaliang Sarkar jela ha ka por shi bejemen sngi. Hadin ke state funeral dan IT biang syaka balang Presbyterian Jayau ban shimti ban penlong ya ke jingle niam bakat do bat ban tep dan buram yu Dr. Didi Lapang haulum jing tep ka balang Presbyterian Jayau ubadan hajan waking. Ka Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA kelapen pau ke jing sengusi halo ke jing klan no Dr. Didi Lapang ubade uwei neki bele alam ya ka MEPA. Dr. Didi Lapang ula nak senyang syakadai syaka kampatai kubor haba ula syimti ban seng ya kakot kubor upet ngor kabala syakri ke emlang salang bat kentil ka kamthok kubor. Ha gaji kedua bekerki kidkot ka mepa ke nyu buram yu Dr. Didi Lapang daga baken mau ya ki babun ki kam kumunong ai bot ban nong ai mensiem ya ki nong tho kubor. Kani ko kubor ka wan chapi naga Akashvani Shillong. Menteri Rang Bado keriu Narendra Modi henin gesngi ula play bat bo yu mau nong rem naga benta ki kampenroy ki Basongdor palat kendai hajar kelur tengka ha Mizoram. Daga babatai ya kene gesngi kum gesngi sa akan mau ha ke history namar baga aizol kelarung ha ka map lentirel jong kari India ha kesien ke Beningkong.
Habakran na kajingalang lang baka video conference na kakat lingsun lengpoy Menteri rang ba ado ulong baka jingple ya kalentiral Bairabi Sairang kabapnya so ekonong ba jong Mizoram ba kalentiral jong India. Latay kani ka project ha kaleng jaka ka bistambha da ka babu saupusan teli ki tunnel sanpusan teli ki jingkeng bahaya bat prabu prateli ki jingkeng baret. Narendra Modi ulapan benaru ya lai teli ki rel ki bastet kentob ya Rajdhani Express ke Beningkong jom ka Mizoram sya Delhi rengkat bagi jing syakri batamai sya Kolkata bat Guwahati. Nalor kalentirel menteri rangba ulabo iki monong rem na kebentaki waipat ki project. Ka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM kala penlong ya kejingalang ba hanin kesngi ban perkat iki program manuweng ya kejing ki bala slembha jing ne kai ad hoc akajela kentop kejing sio bat kejing mentoy ke baduna bha ya kene kejingalang la penlong hatura kinong lam ka FASTOM hanin kesngi kala penpaw kejing bamhon halor ka kai pot jong ka State Education Commission ka baklam la manuweng ya kejing bagi ne kai ad hoc ya kendo Vice President jong FASTOM uba Sanbon Jungai haba ya keren bagi lat patai kubor ulong bagi ke program ya ki kan sedang do ka arpu artarik mentau nailur haga ba on sepenlong ya kejingya pat ba aslong bad hadian kane on sepenlong ya kejingya syong ya ki ka ba klembo por ka jingkon ha ka Shillong Premier League ha pedang ka Shillong Lajong Football Club ba kelang Sning Football Club kalakot ha ka jingya khat damar argol henin ka janmet ha ka madan SSA Stadium ha first ground polo Shillong kalang Sning Football Club kelala bantam syakmat deki argol nrei kirangil akai ka Shillong Lajong kelabe nadien ban penpai ya kini ki argol kebalakot da ka jingya sam ba marshi point Haga bakot jong ni gejing kon nadap hai ke jing yo point kam chimdon kanu kanu gejing kta namar ke Shillong Lajong kaya ini ka kerdan ka balai hadian balayo bankur kendai point kan ba kalang Sning pat kaya ini ka kerdan ka basau hadian bakale ukur pra point udajit lang wansyong bad unikelson bina kila penkijar na kebenta kalang Sning Football Club kan ba uribor lang el lingkoi bad meban nang kiu thaba kila penkijar na kebenta ka Shillong Lajong Katanat IMD keletho bakandon gejing hap slap ke bajur hado ke bakhamjur bha hagi benta jong kata ningi bat syatai lam ningi jong gari hagi deki ar nelai sngi banwan Katanat IMD ka pentip bro balakmi lenti bandon gejing hap slap ke bajur ha Odisha Maharashtra hagi road duriau ke Andhra Pradesh Hayanam Chhattisgarh Telangana bat Maharashtra hado ke khatsan tarik mentau benai Kajing hap slap ke bajur kala banlong benta kesngi Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Maharashtra. Ha ki benta ke basyapo ba ki bakham syate jong ka Karnataka, bat ka benta ke basyate jong ka Punjab. Namar ke jing benta ke Babon bat ke basyat rem jong ki Samla na keleng ke Jela Meghalaya. Ka Border Security Force BSF kala penjelan ya ke jingalang Tungkam Constable General Duty kebarangnya cekmat ha kene kejela nado bat la penjelan hado ka khat praterik mentau nailur ka BSF kala ong balasaki ke jingwan Tepkam ke bekerpang nado ke basdang ka jingalang penrung kam ha ka bapalat cipo jargot kiladap ban penrung kerteng Ka National Human Rights Commission kala penni kejing penmana syau Director General ki Pulit ke Assam halo kejing ni kubor beladon kejing sya thombor jong wei nong tok kubor ha ka kenhuan joki katto kanengot kirunar daga bashim kiai ka kaipot jenglat patai kubor ka commission galapan ka kaipot ke babnia halor kene ka kam hapo artayo Menteri rang ba do kari Narendra Modi hinin kesni ha Guwahati ule alam ya kejing rakia dapsi spasnem jong Dr. Bhupen Hazarika ubele ke khusnam Bharat Ratna ulong bagasur jung ke beteng ban aimin sim ya kejing terli bar kejing lenti bandan ki kampen roy ka India haba jing kran kejing lang Narendra Modi ulong ba Bhupen Hazarika ula ai tilot kejing imjung ha kejing syakri leng ba ki surjing ruai ulong bag surjung ka kit gijing pos new jong kari India ka jing snolem jong ka Ganga bat ka mensim jong ka Ek Bharat Shresht Bharat Menteri rang bado ula pelat dru ya ka biografi jong Bhupen Hazarika ha ka ni ka jingalang ha ka balai shimbenta do ulat ka jela Menteri rang ba ka jela bat kibai Bat kat tu kubor kalakot dengan step ke balawan Chapina ke Akashwani Shillong. Ha kapor pravajeng ni sok baga Delhi Station na ke benta ki kubor. Ha kapor prashteng na ke station penyo ya ke North East News. Kapor menta kala jandap artat pravajeng.